ndakubwiye ngo abakomando hafi ya bose b'ihuriro rya AVIS basa n'abakomakomeye batangiye kwimura imiryango yabo bitewe n'amakuru bakiriye y'ubutasi ndetse yuko bivugwa ko ihuriro rya Fardc rishaka gufata umujyi wa Goma bidasubirwa. Ni mu mujyi wa Goma ni nyuma y'uko renseignement 23 imenya amakuru y'uko Kisekedi Chilombo yamaze guhindura uburyo bwo kwisubiza ibice bitandukanye bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Ni itegeko rikomeye ryatanzwe na Kisekedi umwaka ushize ko abasirikare barenga 60 bagomba koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. Hongera gutanga irindi tegeko ry'uko drone nyinshi zigomba kuzanwa mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo muri operation. Biri kuvuga ko 23 bamwe mu bakomandazi bayo batangiye guhungisha abo mu miryango yabo babaga igoma ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Bihagaze gute? Namakuru masegezwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa Mungu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo komeje kuba mu bihe bikomeye by'imyiteguro ya gisirikare n'imigenderekeranire ishobora gutuma habaho imirwano ikomeye mu minsi iri imbere. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano n'abasasanguzi mu bya gisirikare ndetse n'abaturage batuye mu duce tugenzurwa n'ihuriro AFC baragaragaza ko hari ibikorwa byinshi by'imyiteguro ya gisirikare biri kubera icyarimwe ku mpande zombi. Kimwe mu bimenyetso by'ingenzi iyo myiteguro na makuru avuga ko bamwe basirikare b'ihuriro rya AFC M23 batangiye kwimura cyase guhungisha imiryango yabo yari ituye mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bitandukanye. Ibi ni ibikorwa rero byatangiye kugaragara mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu ndetse birakomeza n'uyu munsi. Ironi gahunda ifitanye isano n'icyemezo gikomeye cyafashwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Kisekedi cyo kohereza abasirikare 60 mu burasirazuba bw'igihugu kugira ngo bongere imbaraga mu rugamba rwo kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu amakuru yafaga mu bice bya Goma, Rucuru, Masisi, Nyiragongo yagaragazaga ko umutekano uri mu rwego rwo kwitegura imirwano ishobora kuba igihe cyari cyo cyose. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo batangaje ko ibice byinjiyemo icyitwa High Operation Readiness Phase, aho ingabo ziri ku mpande zombi zishinzwe ku myanya ya Forward Defensive Position zigakomeza kongera Combat Patrouille Reconnaissance Mission n'ikorwa ry'ibikorwa byo gukusanya amakuru y'ubutasi. Mu miji minini nka Goma abaturage baravuga ko hari kwiyongera kw'abasirikare bari ku mirongo imbere y'urugamba bakoresha imodoka za gisirikare zirimo Armored Personnel Carriers APS, Infantry Fighting Vehicles ndetse n'imodoka zitwara abasirikare mu buryo bwihuse. Abaturage baravuga ko mu ijoro ryashize humvikanye urusaku rw'imodoka nyinshi za gisirikare zerekezaga mu bice bya territoire ya Masisi, bigaragara ko ari igikorwa cya force mobilization n'ikorwa rya troop reinforcement nk'uko rero babigaragaje. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano Kinshasa aragaragaza ko Perezida Kisekedi yategetse ko hoherezwa abasirikare bagera ku 60 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni gahunda ifatwa nk'igikorwa kinini cya gisirikare kiswe n'abasesenguzi Large Scale Troop Deployment Operation. Aba basirikare rero bagomba koherezwa mu bice bitandukanye birimo ndetse bigenzurwa na 23. Aba rero bori koherezwa harimo Infantry Brigade, Artillery Unit, Armored Division, Special Force, Logistics Battalions. Nk'uko rero bigaragara iyi ni gahunda igamije gushyiraho offensive military posture ishobora gutuma ingabo za leta zitangira counter offensive operation zigamije gusubiza inyuma ihuriro AFC. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko ari ubwa mbere kuva muri 2013 habaye force concentration ingana gutya mu basirikare mu burasirazuba bwa Congo. Mu mwaka wa 2013 ingabo za M23 zatsinzwe nyuma y'ikorwa rya joint military operation ryari rihuje ingabo za Congo, ingabo za MONUSCO zari zifite brigade idasanzwe yitwa Force Intervention Brigade. Nk'uko rero babigaragaza amakuru ava mu nzego z'umutekano aragaragaza ko muri iyi gahunda nshya ingabo za Congo zizakorana n'ingabo z'u Burundi ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Izi ni ingabo z'u Burundi zimaze igihe zikora ibikorwa
bya Joint Counterinsurgency Operation hamwe na Fardc mu bice bya Uvira ndetse na Fizi. Mu rwego rw'iyi gahunda nshya biteganyijwe ko ingabo z'u Burundi zizafasha Fardc mu bijyanye na Ground Assault Operation, Territorial Stabilization Mission, Border Security Operation. Ibi bikaba bishobora kongera ubushobozi Fardc ifite mu rwego rwa multi-front military strategy igamije guhangana na FCM23. Amakuru dufite ari guturuka mu bantu batuye mu gace ka Goma n'inkengero zaho aravuga ko abasirikare bamwe M23 batangiye kwimura imiryango yabo mu bice babona ko bifite umutekano kurushaho. Abasesenguzi ba gisirikare bo baravuga ko ibi ari ibimenyetso bya pre-combat civilian evacuation procedures. Mu rwego rwa gisirikare ibikorwa bikunze gukorwa mu gihe gisirikare giteganya ko gishobora kwinjira muri high intensity combat phase. Iyo abasirikare batekereza ko imirwano ishobora kwiyongera bakunda kwimura imiryango yabo kugira ngo itazahura n'ingaruka za terrorist shelling, air strikes, urban combat, counter-offensive battles. Bivuga ko imiryango imwe yimuriwe mu bice byo mu cyaro cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na M23 bifatwa nko ari ibifite real area security. Kuko bigaragara ihuriro rya FC ryatangaje ko icyemezo Kinshasa yafashe cyo gukomeza imirwano gishobora kuba cyagira ingaruka zikomeye. Dusubiye inyuma gato, umunyamabanga mukuru wa M23 Benjamin Bonimpa yaratangaje ko iki gikorwa cya Kinshasa ari provocation militaire ishobora gutuma abarwanyi ba M23 binjira mu rwego rwa active defensive combat operation. Aho yagize ati Kinshasa ishaka intambara ariko izirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibirindiro byayo bya gisirikare. Umuyobozi wa FCC Corneille Nangaa aherutse gutangaza ko ihuriro ayoboye rigenzura ubuso bunini cyane mu burasirazuba bwa Congo. Nkuko yabivuze, AFC yavuze ko igenzura ubungana na kilometero kare zirenga 34. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko iri huriro rifite mobile infantry unit, light artillery, anti-tank weapon, anti-aircraft defense system, rapid response combat teams. Ibi bikaba bituma rero ushobora gukora movers warfare tactics. Abasirikare bahora bagenda bahindura aho barwanira vuba na bwangu. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko niba gahunda ya Kinshasa yo kwereza abasirikare 60 ishyizwe mu bikorwa byuzuye bishobora gutuma habaho large scale offensive operation, multi-front battles, urban warfare around Goma, artillery bombardment, air support mission. Bikaba bishobora gutuma intambara yinjira mu rwego rwo hejuru rwa conventional warfare phase, aho impande zombi zikoresha ingabo nyinshi n'intwaro ziremereye. Ariko kandi hari amahirwe ko igitutu cya diplomasi gishobora gutuma impande zombi zisubira ku meza y'ibiganiro. Mu gitondo cyo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 biragaragara ko kuri axis zitandukanye imyiteguro irakomeye kuri buri ruhande. Mu gihe kandi bivugwa ko icyemezo cya Kinshasa cyo kwereza abasirikare nta kabuza gihura neza niberutse gutangazwa na Corneille Nangaa uyobora ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, wavuze ko bafite amakuru ko Kinshasa ishaka intambara. Ku bindi rero reka tubaze ko informa wacu tubwire ibiri kubera Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, turebe kandi abiri kubera mu misozi ya Masisi n'ahandi hatandukanye. Bigaragara ko ari kwitegurwa urugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi umusirikare wigeze kugarukwaho mu mateka y'icwa rya Perezida Laurent Desire Kabila yongeye kuvugwa, ndetse kuri ubu bikavugwa ko afite gahunda ikomeye idasanzwe nkuko biri gutangazwa. No musirikare amakuru ari guturuka mu mujyi wa Lubumbashi aravuga ko General Idi Kapenda yaba yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo amakuru akomeje kuvugwa mu bitangazamakuru no mu nzego zitandukanye, kugeza ubu ntacyo leta cyangwa se igisirikare baratangaza ku mugaragaro ku mpamvu nyamukuru y'ifatwa rye. General Kapenda ni umwe mu basirikare bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igisirikare cya Kongo, cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Laurent Desire Kabila mu mwaka wa 1996 no mu mwaka wa 1998 no mu ntangiriro za 2000. Yari umwe mu bantu ba hafi b'uyu muyobozi, aho yakoraga nk'umujyanama we mu by'umutekano ndetse akamufasha mu bikorwa bya gisirikare. General Kapenda yamenyekanye cyane mu gisirikare cya Kongo mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo, igihe ingabo zari ziyobowe na Laurent Desire Kabila
zarwanaga n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Nyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi mu 1997 Kapende yakomeje kugira uruhare rukomeye mu mutekano w'umukuru w'igihugu ndetse no mu miyoborere y'inzego z'igisirikare. Izina rye ryongeye kuvugwa cyane muri 2001 nyuma y'igikorwa cyo kwica Laurent Desire Kabila ubwo yaraswaga akagwa mu biro by'Kinshasa. Nyuma y'icyo gikorwa cyateye urujijo rukomeye mu gihugu, General Kapende yarafashwe akekwaho kugira uruhare rukomeye mu mugambi w'icwa rya perezida, aza gukatira urugendo cy'urupfu. Nyuma y'imyaka irenga 20 afunzwe, muri 2021 Perezida Kisekedi yafashe icyemezo cyo guha imbabazi bamwe mu bari bafungiye muri dosiye y'icwa rya Kabila barimo General Kapenda. Icyo gihe icyo cyemezo cyatumye arekurwa asubira mu buzima busanzwe ndetse asubizwa mu nshingano z'igisirikare cya Fardc. Kugaruka kw'amakuru yuko yaba yongeye gutabwa muri yombi biratera impaka n'ibibazo byinshi mu nzego za politike n'umutekano muri Kongo, cyane cyane ko ari umwe mu basirikare bafite amateka akomeye mu gihugu. Abasesenguzi mu bya politike bavuga ko niba aya makuru yemejwe ku mugaragaro ashobora kuba ari ukuri, bishobora kongera gukurura impaka ku mateka y'urubanza rw'icwa rya Laurent Desire Kabila. Kimwe mu miterere y'imiyoborere n'umutekano mu gisirikare cya Kongo byazambye muri iki gihe. Kugeza ubu rero ntabwo arasohoka itangazo rivuga ko yaba koko yatawe muri yombi risowe n'urwego rubifitiye ububasha. Ibiro biri kwa mu gihe General uyu ni Pacifique Masunzu nawe yahawe inshingano zikomeye. Orero benshi bavuga ko urugamba rwaba rugiye kurwanwa mu isura nshya. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda tukareba ibiri kuba ndetse na update zitandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Safari, muri iki gitondo biri kuvugwa ko operasiyo zikomeye zirakaze kandi zirarimbanyije. Tudatinze turagira ngo tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwire azindutse bihagaze gute? Niko bimeze. Ni nyuma ya revolution bivugwa yuko n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Fardc ashaka yashimbuwe n'uwo bita Chiko Chitambwe. Bigaragaza ko n'ubundi operasiyo zatangiye kuba imberenge. Bivugwa ko Masunzu agiye kwimanukira akajya kuyobora ama-operasiyo n'ubundi muri Sud Kivu, kuko arahazi neza cyane no guhangana n'ibitero bigiye bitandukanye biri muri biriya bice. Bigaragaza neza n'imyiteguro iri muri bino bice bya Sud Kivu. Urabona yuko hari amaze iminsi hari imirwano ikomeye ndetse ikoreshejwemo drone, ariko urabona yuko hakari gukorwa deployment abasirikare bagiye batandukanye, kandi bigaragaza ko zino ndobanure zavuye noneho mu Burundi zije zifite imbaraga, kuko hari impinduka zatangiye gukora bitewe n'uko mu minsi ishize nk'ibiri hari imirwano yari ikomeje kugenda yavansa isatira umujyi wa Uvira, ariko urabona yuko ku ruhande rwa M23 abagiye basubiramo inyuma. Ubona yuko basa naho bagize urwikekano gikomeye cyane ku aba basirikare b'aba FDNB bongereye imbaraga. Bivugwa ko bamwe bari barohereje bose babasubijeyo bakazana indi mitwe idasanzwe y'abasirikare b'aba FDNB. ubona yuko hari impinduka zikomeye. Imirwano rero n'ubundi ntabwo ikanganye cyane, ariko ikumvikana muri misozi ya zone ya Minembwe, aho n'ubundi haba hagaragara imbaraga zidasanzwe ndetse no kuba bagira wenda nk'ubugenzuzi bamareba ko wenda ama-defense ari gukora, ariko ubona yuko basa nk'abitegura, kuko bigaragaza neza yuko gahunda bafite ari yo gufata bino bice byose ihuriro rya AFC ryamaze gufata. Bigaragara neza ko bagishotinga cyangwa bagikora uburyo bwo gushaka uyobora urugamba, bisa nkaho bitari byumvikanwa. Yes, ni koko bwana Nelson muri biriya bice, cyane cyane nka bamwe bari bari ku bikote ya FDNB na kote ya rafa yakoreshaga imbunda ziremereye y'aba-TPDF. Biravuga ko n'ubundi bamwe mu bayobozi bamwe hari abagiye bahatakariza ubuzima, abandi bagasa nk'aho bajya kuruhuka bitewe n'urugamba rw'imberenge rwari muri bino bice bya Minembwe. Rero biragaragara ko harimo gusa nk'aho bari kwiga urugamba, ariko ubona yuko urugamba ruteye ubwoba. Imirwano rero wenda sahiyi agace irimo ni muri Nord Kivu
bigaragaza ko ihuriro rya AFCM 23 ryo kugarira ibitero ku bawazarendo ndetse n'abatangabikorwa bayo muri teritwari ya Rucuro. Imirwano imaze n'iminsi itari munsi y'itatu, ubona yuko uno munsi wa gatatu barwana muri sheferi ya Busanza. Ahangaha harimo n'uduce twa Mugogo na Kitagoma na kano gace ka Karambi, aho ubona yuko n'ubundi bisa naho bigoye cyane uragafite gukuramo abawazarendo bamaze gukapa bino bice. Bigaragaza ko n'ubundi bitewe n'uko bino bice ihuriro ryafite ryagiye ribifata, ariko mu kubifata rigafataho uduce tumwe na tumwe ntibashyiramo defense bitewe n'ubwoba bwo gutinya abawazarendo bo muri ibi bice, kuko gushyiramo defense ntabwo bazibona rwose, bagahora bazigaba ibitero bakazihitana. Ibi rero biragaragara yuko n'ubundi umutekano wakomeje ukomeza kugeranizwa muri ibi bice, ndetse ubona yuko byahinduye isura, ubona yuko bitari buze koroheza ihuriro rya AFCM 23 kuba bakusubiza inyuma abo wazarendo, kuko bino bice n'ubundi nubwo byitwaga ko bafite, ariko wazarendo niho biberaga. Ubona abasirikare niho bakuraga ibyo kurya, bafitanye ubumwe cyane n'abaturage, kandi ni nabyo kuko abaturage bahatuye urumva n'abana babo n'abagabo babo, urumva ntabwo n'ubundi wakwima ibyo kurya abantu bawe cyangwa abantu muri kumwe basa nk'aho babashyigikiye ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubona yuko imirwano ikomeje kugenda iba mibi kandi itari kugenda irangira, bitewe n'uko bino bice bisa nk'aho ari ibyabo ku rwego rwo hejuru. Tumanutse rero gatoya dukomeje za Masisi, naho Kazinga ikomeje kuba Kazinga. Uno musozi wa Kazinga uracyumvikanamo imirwano, bitewe n'uko ko kimwe ifitwe n'Abafardc, iyindi ifitwe na M23. Haracyariho kuba barwana, bamwe bagasubizanya inyuma, ariko bikanga bikaba by'ubusa. Ubona yuko bikomeje kugorana ku rwego rwo hejuru bwa munyamakuru. Yego, kubirabana n'umusaza byo bihagaze gute kugeza ubu ngubu bwana Safari? Amaginga ya impande zose zamaze kurunda ibikoresho by'imirwanire, aho ihuriro rya AFCM 23 ryinshi ryabishyize hano Sake. Ubona yuko banakiriye n'amaradare mashya, ariko hano Warikare ihuriro rya Fardc ryo ryagejeje ibikoresho bifatika, aho n'ubundi hari defense ikomeye, aho Abafaransa bahubatse base militaire isa naho ikomeye cyane, ndetse irimo na tuno tudrone tugendanwa tw'ama defense, aho abasirikare bashaka kutugendana tugakora akazi. Bigaragaza ko banakiriye ntabwo ngende menya ibikoresho uko byagenda kose, ariko igikoresho nabonye banyerekaga gisa nkaho ni igikumira, bamwe ko ari icy'ubwirinzi bw'ikirere gikumira izaba indege z'intambara ndetse n'amadrone, bivuga ko cyavuye mu Bushinwa. Bigaragaza ko ku mpande zose hari imyiteguro ikomeye, cyane cyane nk'ihuriro rya Fardc ryo ryamaze kuvumbura umugambi w'ihuriro rya AFCM 23 ryo kuba bafata umujyi wa Uvira na Baraka kugira ngo bakumire deployment zikorerwa muri biriya bice, kugira ngo babe bahafite deployment z'ingabo ziva muri biriya bice, ibikoresho bisa nkaho biva muri biriya bice, noneho bagasa nk'abashyira ama defense akomeye, noneho bakarwana bakoresheje bino bice. N'ubundi deployment za Fardc bakazikoresha mu kirere, ubu nibwo byaborohera. Kuva rero babimenya, ihuriro rya Fardc ryakoze bw'abagarizana ubwato bw'abanyamata akomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Maginga ya isaha ku isaha atangiye akazi, murumva ibintu bitandukanye, muri bwumva ibintu bitandukanye n'ibyo turi kuvuga ubu, bitewe n'uko burasa mu birometero birebire, kandi urabizi ko ubwoba ndetse n'igishyika ihuriro rya Fardc bari bafite ntabwo bari bagikoresha, bagipfa gukoresha amadrone cyane, ndetse n'indege z'intambara muri biriya bice bikikije umujyi wa Uvira, bitewe n'ubwikango bwa defense ikomeye iri muri wa musozi wa Remera. Hano ni hafi na za Sange.
urabona nyine ko hari ikintu kije gisa nkaho kije gukuraho urwo rwikango rwose ku ihuriro rya Fardc. Yego, naho yego komeza. ubwo rero urumva impamvu tuvuga ko imyiteguro ari yose bihabanye n'amadifensi ndetse na deployment zakozwe muri parike ya Kabusibyega. Harunze amadifensi, abasirikare benshi bagiye batandukanye basa nk'abiteguye urugamba. Ni mu gihe muri za Virunga hose na za Nyiragongo abasirikare bamaze kubagezayo. Ni mu bindi bice byose wenda ugeze za Goma, Warikare hari abasirikare. Urumva ibice byose bisa nkaho ndetse no muri teritwari ya Karehe biravuga yuko hari abafaransa bahaje ndetse n'abasirikare n'abandi batojwe n'abo bafaransa. Urumva ko deployment zakozwe bategereje ikirindi ya nyuma. Bivugwa ko delegation igiye gukorwa, bivuga ko no musirikare nyine generale Kiko Kitambwe ari ugiye kuyobora operation yo muri Nord Kivu, agasa nk'uruhuraho bita Jacques Charigonza wari umaze iminsi ari muri, ariko n'ubundi nubwo yari yaraje muri operation ariko Kiko Kitambwe nyine yasaga nk'aho amukorera mu ngata, ariko urumva ko ubwo asa nk'aho afashe inshingano ziri fu bino bice arabizi. Yarwanye ku bwa Kabila, arabizi neza cyane, yarwanye n'inyeshyamba cyane. Ni nayo mpamvu yahawe imirimo kugira ngo aze ahashye umwanzi muri ibi bice bya Nord Kivu. Ni mu gihe kandi Masunzu nawe agiye kuyobora abasirikare bo muri biriya bice bya Sud Kivu kuko abizi, bigaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi akoze ibintu abizi kandi amaze kwitegura urugamba, ategereje rizati ziwe bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreza aha. Yego nawe reka tubashimire.